muhawe ikaze nanone mwe mwese mukomeza gukurikira GCN Real Estate. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amadil ya danje. Urabizi neza ko tubazanira ahantu wabika amafaranga yawe either mu butaka, mu kibanza cyangwa se mu nyubako, ahantu ushobora kuba wabika ayawe ntuhombe. Ubu rero turi muri Kanyinya, ni mu murenge wa Kanyinya ndetse ni mu karere ka Nyarugenge, ni mu mujyi wa Kigali of course. Hanyuma rero ahangaha tubafitiye ikibanza kiri urabona ahantu umurenge wa Kanyinya uri kuri kaburimbo, noneho umanukaho gatoya uvuye ku murenge umanuka nibwo ugera kuri icyo kibanza. Ikibanza cyacu gifite urumva no kuva hano kugera hari hepfo, bone ya mbere iri hano kugera hari hepfo, urabona ko nacyo gifashe ku mihanda ibiri, none iya kabiri ikava hano ikagera hari hirya. Hose hamwe ubuso bungana na metero kare 350. Reka noneho rero dusure ikibanza cyacu turebe uko byifashe. Ni ukuvuga ngo ikibanza cyacu rero kivuye kuri borne ya mbere kikagera kuri borne ikurikira. Ni ukuvuga ngo kino kibanza twagiye muze tujyane turebe uko ikibanza cyacu gihagaze. Ahangaha rero turi mu kibanza cyacu. Ikibanza cyacu muri kukibona, twabwiye ko gifite metero kare ubuso bungana na 350. Ikibanza cyacu rero ni nk'ubuntu. Ikibanza cyacu gikeneye amafaranga make cyane, amafaranga y'u Rwanda miliyoni 15. Uzi impamvu gikeneye ayo ngayo? Ni ukubera ko kiri kuri kaburimbo. Uyu ni umuhanda uciyemo gusa werekeza muri karitsiye. So rero kino kibanza cyegereye ibitaro, kigereye umurenge. Hano hantu ni ahantu heza cyane ho gutura, kuko urabona yuko hari hanatuwe n'ubundi already, kandi tukwibutsa ko ayawe iteka ariyo aba afite agaciro. Noneho rero ndakubwiye ngo kino kibanza nukigura ntabwo uzicuza. Reka tubereke aho ikibanza cyacu kigarukira. Twaberetse aho cyatangiriye, dore ikibanza cyacu kigarukira hariya kuri kiriya giti cy'avoka. Urabona ko no kuva hariya kugera hariya, noneho no kuva hano kuzamuka gutya, cyose hamwe twabwiye ko gifite ubuso bungana na 350. Kandi muri kubona yuko hano hantu ni ahantu heza hazima, ndetse hatuwe n'abandi bantu, ndetse banahadutanze kuba bahatura. Ibyo rero bisobanura yuko nuza ntabwo uzaza uri wenyine, kwa kundi uvuga ngo ahantu ngo barahakase ngo nzagenda ngo ntangire n'inyenyine. No way. Reba, see the houses, see ufite abaturanyi, none abaturanyi bawe nutugeretse gusa. Ubwo rero nawe nuza jya muri projet bana. So rero reka tuzahure tuje kugura ikibanza cyacu, kandi ndagira nkwibutse ko ayawe ariyo aba afite agaciro. Weho duhamagare, nimero yacu iriho uri kuyibona, duhamagare, ntugire ubwoba bwo kuba wabaza cyangwa se ngo tuvugishe. Iyi ni GCN Real Estate, turabakunda cyane.